nza kwisanga nje guhunahuna amaprota y'abantu winjira no kugaruka ujeje utwariganye mwishure rimwe siba bofra yes reka nanje ndahuko anje nokonye Weni we chama mareka kugwana bibi hasi uyu arabikuye Tade maruhe Nabya ofisa gasho ingofunge Pasteri wabaiki kumu Pasteri famba yasoni mvubu Pasteri neme na mategeko ndi Tade maruhe ndi wanabitaga hivi wanataka aje hivi akina bamaza kuijenga ingine iko kule kwa mabigi kama ni Christmas Jenny Mary per Christmas aliko kuinjira 2022 ya kuinjira yo Joel Tade maruhe ariko kinako bibera n'uyu makolo iko target makolo ni kwa mama ni wa mupolisi akora iki makolo barasabise n'abafana barase bavyonze ariko ivyo byenyo barase bakoreka mani kwashi mena rero n'umukinyi mushasha wa IHURIRO witwa makoroni mapumbu yavuga ngo uyu ni nyamuraga baba jamali jamali nara witwade nawe wozi kurira gusa nta bindi unano msitse adafite kuboko n'uyu aguma yasama unano umwana wa Sade ahore numwana uja oya nunara wawe numwana uja bantende handa samye n'imivugo y'ishati mbona kuna producer yale mabati yao kule nyuma tunashutia koma shetani leta kama amena fantoma suleta kama uko nayo unaisema na hauna niko na shisha niko binamu yako mbona ni shisha vipi sababu iko na nini unasikia shisha inafanya ngaka saba iko ngufagiria Destira angalia fasi utakia begi vekandula ngiye kwa Natasha migari arasenga vekandula amateka ndeko la senga Natasha mega siuri mwana wa wari hehe sada ya chamfisi mwana wa wari hehe sada nzali mwana wa mwana wa yabaye hapa na fatu kuralia kama hivyo Boroga unataka nini? Makolo Simbo Sumu wambie makolo kutafutie kule kuna nini kwa zile nyumba zote Mama moja Ningo kuhamagara wewe wewe mkomo unatende egiranga reka mpinde matoka kuri wewe unahamagara chama wewe wewe unahamagara famu kandi umuntu afise ubwanga ndi waje famu okay hagarara haguruka ninga hagarara wawe icyo bifise muntu wakibanya neza cyari cyo wakibanya hagarara nta majambo menshi nkeneye nta n'insiguro nyinshi nkeneye kubaza ikibazo kimwe unyishura ndakubaza kimwe unyishura ntadoda mpaka ibitabo Ashenga kwa ndio yeye atacheza hapa sasa kule kuna
Fatma njoo. Kwamba chama marenjo. Komanda. Komanda. Komanda nini? Mlete komanda. Kumbe balinda kumuza. Swati soge. Ningo mukitero balinda gukora pompa. Muvugane kandi mukati. Kaniyo. Oya, namubya. Ahubwo ni wate kusaba. Ibigwanisho byose yawe. Pembeni watu wenye tuko nao. Security. Twinuke wase. Security. Ona. Giza sasa hii scene. Hii scene tunaicheza sisi wote. Sisi tu. Sheva. Uno musa ahantu tugenze akajama karakorana n'umutipe. Mukakafanyia materrorisme akakubali. Kaambia vyote kisi mnaenda kuvamia kule. Akawahuya akawasha. Akaniko kazi imbere kabereka. Huyu mtakuja naye mpaka pale ku barabara tawaongea mlango ni yule pale. Boss, umfarenda kubwira haha dore. Aguya he. Ile simu haikuvunjika alikuwa anasemea. Haikuvunjika. Umazi! Hao niho sawa. Mama yake na mama. Tunauliza ile simu vipi kwa kwa? Simu imevunjika. Ngoja kwanza nitafute. Nako maji. Nako maji. Haraka Mungu. Nika nauliza maswali unafikiri ni journalist? Nimeanguka mu maji simu. Wewe ngoja kwanza nitafute. Koma. Tafuta simu Mama shetani kwa jina la Yesu ponya. Telefoni gwe mu maji ndiko ndabaza no. Simu imeanguka. Nani ndere none? Ya chama mari. Hapo fresh. Sio hii. Sio hii. Ya kwa maji. Video. Ndio kwanza na kamera. Telefoni raguye. Laba mazanga aha. Isanganya mu kazi ana nk'ibigora yirondera vraiment aho byahetse. Telefoni kipi bila hiyo. Urimbwa. Telefoni vibira mazi. Iyo telefone yihebe. Ondera telefone ya Mariage usanga itarajamwo menshi. Au tugora tatuzishaka. Icara uryame wirondera uryamye. Izere mamangu ni yambe. None chagiye ute cha chama maji. Asi unaona? Au Teresa. Wiruka Radio telefone. Harigiye to yagiye maji. Amajanga aha. Wikura yabira. Jama urambize. wakajama Piga mbizi. piga mbizi lingaho nyene aho nyene Shira umutwe ndani. wambuga wiruka muri mbata urakashira mu mutwe mwiwe musheri wawe Shirayo. Sera maskini alikuwa anakufasha biransi. Yo. Hakuna simu ndani. Na shira wawe yakufasha. Akado pale kuchanginga hao kaibitsi. Nani ngaho nyene. Shevali Deka senda kunukishe Noni bintu sawa ako akume Akabora mushe. Nikutaka moto kaparula bei sana Sasa hiyo shoka. Kikaya. Fari mama bado kamba mimi. Na hiyo nguo. Fatu. Kiume fatiranga. Umutuchiro njareka. Saga teruri.
suko anjanye wampa nari kuraduga Lumbu? Ya, tabar. Ya! Wey. Fatuko. Wabaye ntaringiye. Igitike. Ega Jojo. Jojo ngana ariko arangwe agakwega. Wangu. Shira ndana gatebe magarare. Wallahi. Oya. Henene ko umva kuza kikira ndagukoroka wenenye ko. Fataha wenene umva kuza gukoroka. None se bapashe dacendu Kuvuga rero wowe ugikoza ugishokeza mucisha mwizi ntoki gutya. Kugira ngo ntiki kubera ko kumva kwa kubera ko gica kimanuka. wowe uzigumije nkuko we ntacuba. Kubera gica kimanuka. Mani ushaka kutugirisha amakosa gamuga. Iyo sare mufuma muyiheba ko mubone habe dukoresha amakosa. Reka ndabufatire hejuru basi. Ngoro ushire haje. Gatatu ntacyo umbwira. nukutena jimana jewe naco nzi Sawa, ngomba ndagucurike hariya ayi, ndagukwege. yacunyica Nabyo mbwira. n'imana yo Ntaraki mumbwira. naco nzi Ndakwereka. rega wamboshe kugaba Esprit. Oya. Geranje mamu. Kize kukubitwa, kize kurya amachinga. Imyaka maze ntabwo kakabo. Nza kwisanga nje guhunahuna amaprota y'abantu winjira no kugaruka. Ujeje utwariganye mwishure rimwe siba bofra yes reka nanje ndahuko anje nuko nyine